Korang boleh enjoy makanan kita sambil layan view Menara 118 tau. Okay, ini kaya butter toast kita, one of the best seller dekat Lacbros. Jadi first kita akan sapu pandan kaya dekat toast dan kita letak lupak butter. The reason kita guna lupak butter ni sebab nanti toast tu rasa dia lagi naik. Okay, yang ni pula kita orang punya peanut butter bun. First kita sapu peanut butter spread, lepas tu sama juga kita letak lupak butter. Dah siap. Ini peanut butter bun kita. Okay, kaya butter bun kita ni pun famous dekat sini. Sama je macam tadi, tapi ini kita sapu kaya pandan dan kita letak lagi lupak butter. Inilah kaya butter bun kita. Selain daripada toast buns dekat Lacbros ni, kita orang punya kek lapis dengan Swiss roll pun kita pakai lupak butter. Even some of our food macam salted egg chicken chop and salted egg chicken rice ni, sampai dia punya salted egg sauce pun kita pakai lupak butter. For us, lupak butter ni dia memang bagi fragrance yang sangat kuat tau. Jadi sebab itulah kita orang prefer guna lupak butter ni untuk makanan kita orang. Itu je guys, jadi jemput datang tu Lacbros.